Menjur uba JF karshiying yakapil baka district council kashna halor banyo bentalang ki kunchin rang yakabha na kikmi kikpa. Hapakran shikilat patai kubor ula ongru halor ka jingso de yaki kintay banyo shong dorbar namar bagi kintay ki yo benta banshna an haka district council baraka dorbar tawa. Masyay lada keli, lada ka pengkesan ka kuat ya ka anjo ke district council, baru kini kilo kami bela jushim, ki shinong ki bela jushim bentar kilo kami, kin hap shong nak syawah. Di kidong bagi kilo kami ki nong kino kam kini kita treasurer kini ki extend mobile. Kamu kita lah hap wengno nak komiti shinong. Kau nganga sih ngaya apa? Lada haka belas pas ngi ke village employment council lai shimbetna. Mau impitir kata kilala benlong MDC kilong kami kiba tahu ketika an bo tahanu kompat haka politik kilong kami kilong benisi merta kilalong MLA kilalong MDC kilalong minister di hot haka bit iba kakam rambak sno masoban ong ba kam matrai kilong kami kin kuali turi ta kakam ngiladon ikong Claudia lengwa kumi SP di long kami Andre kakam pulit kakam sorkar ki download ke iba ti jungki sistem telefon la poi spangut spai uban penbet iki kam ki don ka office ka babiang te kakam shinong pat kadang long ka badang hasud empat tip ladang akli ki board dis council ka katan jung MD rompas no ladang akli piru don bala empatan Udaine wiran kat-katan di sini war robot snow di budget pai ba. Sibulo. De kini gilang kiki gilang empat ya syah. De dengan sobat oba. Ngata ngak kerjaan ba. Ngak kentu gi pi ngak sobat ong ngak tip ne ba ka hima langrin ka ba sya du syatai syapo borat asam. Haka rule juki kila define sing long kemi but sing samla haka rule kebelam pas dengan diskusi mitip berhok ngalalok ten presiden sama halang kran babon ba lacan brok shno hapo himam lim lani hapo ri khasiru kidoni sing samla kidoni sing lokbe nga hashim ba kideki tonat joka sin shno but kalongkan kanang long man ka chimtoy mo ya kashno khathau lara kita kena yang simbata masoban ong takat ni pa hagani ka ak rule ke jog hima meliam ka ak arjar nyo bat ka rule arja katsan ladon kamru ban define ya ka baki ong hapo assembly ka conduct of business rule kumno ban conduct ya ka dawasno tengki don ki nok sensation ne ki nok syartiba ki so slide dalong kata ka dawasno ne ka dawahima yo ka kulmar yo so aku pertanyaan start kontang gidon ka baki ong ka rule kumlu ban peniat doba kata kala di undon nak hamat ka bomot ba subu wan ai nuksa ba lara don ba ko abu jingkeli ti gomot ka jingkeli syaka shinong ka dibel poi life housing shwa lani syaka hima life housing shwa kumbalong pa assembly di urban shwa tiap sabit di jingkeli yang ini kita lengkota ti ki office kumlu ginjuba ti kumju ka shinong ru kada don ka haba menchua ki ong ka diga dobar blade dengan sowan oba kani along ka ba dan kamha bandon ka baki ong ka conduct of business rules kumnu ban conduct yang dobar shinong ni ka dobar hima kanang galong ka ba ya bet erinti num deking ko shuya yang lumai ban ya bu jingkeli ban ya klan kamakor ni ka tai ti kaniat ka kum ka agenda ni nakaliang jungi nalor pangila submit ya kata ka proposal sa district council bas hoba ban bu ka komiti kerpang ban bisyar benia ban penbha penjana susu ka ak karul ka himam beliam dan re hadu muta kampat position sino ingin nama specific amendment menta ya ka ak karul jo ka himam beliam ida ngi penkre kinton basosi kinton basoba namar kadawa kapor ya ka jingwara ka jingshai ha ka sinsha kadar jo ka himam beliam kadawa ka jingshai halor ka sinsha kadar niu i baka hima ka sakut sa ha ka jinglong acting siyo lada ha ka MLA
lada ka thli ke syuki tang hapo an ribunai la dia pelong ke election ke ka ba pelong ya ka kam hima ba sakut sa acting de kisnam pi dia ngasobon oba kumgataru dan kapuncing penbe atau di batolot kinom bisa kimla kita ke inquiry committee ngat kata ka inquiry committee ke badan hapo dis council ka baya halor ka complain persya yu sim borim mo sim la tu bat ka komi ka dobaju namtip ke persuki kata ka inquiry committee mo lagi duna plidar ki nom bisa to thungsu ki balat kam ki balat lesi plidar ki long overburden kita ki nom bisa ne ki kat ki bedai lesi ki long overburden bon than ka kam to thungno de ki kani ke jingbu acting ka pen i ke jing insting ik sencha khadar po imamli kamu kadan ke ik isir hendak ba ka sakut sa kani ka acting imat ka disi council ka sultanat bandon acting po imamli kai kata ngi phun waja gidan ko hok bansyai bantip gidan ko hok bansyai bantip ka imamli mle kalong ka ri shong pring ka ba kong santam ya ukolong snam jo ka jai bri lada kani ke hima kamlong ka ba im ka ba khi kan mang ta kani phinrung shari kasi napo asam phiabrung lemba ka hima mali pur usam ba asam ru ka bobon ba ka hima mali lada phi bishar ya ka jing don kin owe hapo ka rikasiru hangi hapo hima mali ta hatu kamla deng ka benta jo ka dis council ban pen tikna ban shimkhia bandon ka akrul ke batrekam ka hima ke batrekam kani hingai bha ya ki shintang ko don kam kai namar ngip mo namar teng namar pi ka sakut sa ka tu ka ruling ju ko supreme court ka ba ong tang hadu kan yo ka long ki interpret ya ka tradition ha ta kadu ba ka hadu ka kum ka system ka de ka nong yo